hay pa' nadie, pa. Assalamu alaikum. Don Kavar kanalının görücüleri. Bugün biz geldik. Oş pazarına geldik. İt pazarga. Mındayça ayтканда ит pazarga geldik. Hazır itтердин бағаларын bilip берген hareket жасайбыз. Жақсы лайк, подписаться кнопкасын басып, досторго бөлүшүп, сөзсүз катталып кетиңиздер. Мындан ары да жакшы видеолар тапканга аракет кылабыз. Так, менде лабрадор бар экен, 10 000 сурайм дейт. А сколько месяцев сказали? 3 айлык экен, 10 000 сурайм дейт. Лабрадор. Onu карашы. Сон. Bu yerде немецкий овчарка küçüктөр бар экен. Баасы 8 000 дейт. 4 айлыктар дейт. Булар атасы го, байке. Документтер менен да булар, а? Все бар документтер менен прививка болгон. Так что ош базарга келип, ит базардан алып кетсеңиздер болот. Колдон келиши аракет кылабыз. Здравствуйте. Это какая порода у вас? Бельгийская овчарка. Бельгийская овчарка дейт. А Ну цена? ладно, давай, удачи. Цена сколько сказал? 12 000. 12 000 сурайм дейт. Они вот эти собаки, да? Это щенки. Это щенки его. Küçüktür. Щенки почем? Это кобель. Это не продается. Щенки. Küçüktürü 12 000'den eкен, бұл enesi eкен. Aha, хорошо торговля. Бұл жерде өткен базар тартылған ит тұрат дагы эле, хозяин жок экен. Бұл сатылбаган окшойт. Бұл жерде основном орус туугандар алып келип сатат экен. Здравствуйте. Это алабай, да? Цена сколько? 8 сутки, 10 кобель. Эркеги 10 000 дейт, ургачылары 8 000 дейт. Месяц сколько? 2. 2 айлыктар. Беричка. Кайсын 3-кө кылды байке? Салам алейкум. Бул пародалар эмне экен? Алабай, байсой алабай. Байсой алабай. Бааларычы? 5 000. 5 000'den байсой алабай. Айлыктар канча? Месяц? Месяц. Бага келе, 2 айлык экен. Мага келсем. Ушундай күчүктөрдүн бааларын билип бердик. Эми буякта Көгүчкөн базар бар экен. Ит базарынын алдында Көгүчкөн базар. Жем базар бар экен, аларды да тартабыз, буюрса. Көгүчкөндөрдү көрөлүчү. Эми шумдук. Салам алейкум. Цена сколько, брат? Цена, да? 3 000. 3 000 сом дейт. Порода какая? Белый ташкентский. Белый ташкентский. 3 000 дейт. Белый ташкентский. Рынок дает, а? Цена дает? Цена дает? Как дает? Ну, покупатели. Ну ты сейчас дашь, мы тебе даже дешевле дадим. Нет, я снимаю видео. Вот. Ну видео, одни видео куда ты. Азыр эле келдик дейт, баал берелек дейт. 200 сомдон сурап атат мыналарды. Мешок пшеницы сейчас стоит. Ну тогда, смотри. Красавец. Вчера посмотрел, а потом Шумдук нерселер бар экен мынакей. Кептер, көгүчкөн, не деп коет. Жа бала кезде аябай бакканга кызыкчубуз. Здравствуйте. Цена скажите, пожалуйста. Цену. Их? Да. 6 000. 6 000'den дейт. Что за порода? Бойные. Среднеазиаты бойные. Среднеазиаты бойные дейт, 6 000'den дейт. Спасибо. Голубка. Цена какая? Зачем? Вот это. 1000 сомдон дейт мынакей. 1000 сомдон дейт. Эгерде ким жаш кезинде ушундай кептелер бакканга кызыккан болгон болсо, лайк басып коюңуздар. Так, биз жем базарга келдик. Бул тартылган жүгөр экен, а? Баасы канча? Жок, тартпай. Баасын айтыңыз. 28'den. Булар эмнеге жем? Бул бройлердин жеми.
Tovuq broйлердики, 1, 2, 3, 4 болып кетеді. 4. Бағалары 55-тен 49 сомға чейін. 55-тен 49 сомға чейин дейт. Мынакей. Бұл жерде бүт эле тартылган жүгөрүлөр турбайбы? Бұлар ошо эленгендери да. Эленгендер. Эң майдасы. Бұл ең майдасы малға жақсы болады. Канча экен баасы? 26-дан. 26-дан бағалары кичине кымбатыраак болуп калыптыр эми азыр, а? Мурунга караганда. Кымбатталды. Могу жүгөрүчү өзү. Оптун болсо 24 болот, розничный болсо 26 болот. Менде жымык бар окшойт, брат. Могу арпабы? Же сулуу? Сулуу, Бул канчадан? Сулуу 30-дан. Сулуу 30. Могу жымыкпы, брат? Жымык бар. Канча ошо жымык? Күнжара. 33-тен. Күнжара деп коет. 33-тен. Так, бу жерде уруктукка үрөнгө арпа бар экен. Мынакей. Баасы 27-ден. 27-ден. Келип урук мен 1-2 башталат, буюрса келсеңиздер болот. Азыр мен бияктын эмелерин көрсөтүп коем. Мынакей. Ош базар, ит базар. Рахмат. Жагында бар экен. Походу тоок базарда билек этели баалар. Эже саламатсызбы? Бааларын айтып койсоңуз. Баалары 400, 500. 400, 500, 600 сом. 400-тен 600 сомго чейин. Сойгонго. Коростор экен бар эле. Тоого деле бар экен. Канчадан булар? 1000ден дейт. Индик канчага индик? 1200 сом дейт. Могочу эме эмне деп коет эле? Индаутка, ha? 850 эркеги дейт, мына кара. Асылары 500 сом. Бул жерде байке брама корост 600 сомго берем дейт. Кол брама. 600 сомго берем дейт. Бул жерде брама коростор турат, тоого дагы 2,5 миң дейт. Чисти брама экен. Олар су 8 дейт. Баасын 1,5 дедимиз. 1,5 миң сом. Браманы бутун тапат. Носкилер кийип алыптыр. Брама. Декоративный экен да булар, а? Şu men videonu аяктайбыз. Жакса лайк, жакпаса дизлайк, катталып, досторго бөлүшүп коюңуздар. Бул жерде хаски турат. Шунун бааларын билип койсок. Здравствуйте, а почем спросите? Байке, цену скажите, пожалуйста. Цену по 1000 каждый, они чемпионы. Чемпиондор $1000. Там у меня вот $1000 дейт. целая папка документов. Документтери бар дейт, $1000 дейт. Жакса лайк. Ката кемчилик болсо, алдын ала кечирим сурайбыз. Бул жерде коёндөр турат, коёндордон да көрүп кетели. Здравствуйте. Цену скажите, пожалуйста. Цену скажите, пожалуйста. Цену? Вот самочка 2500 прошу, дети по 350. Энези 2,5 миң экен. Балдары 250, да? 350. 350 сомдон. Порода какая? Серый великан. Серый великан дейт. Мынакей. Коёндөр. Ага, спасибо. Цену скажи, брат. 1500. 1,5 миң сом. Самец калифорнийский. Эркек калифорнийский дейт. 1,5 миң дейт. А эти почем? Эти по 500. Булар 500 По сомдон. 350. Булар 350ден балдары. А эти Эти по 800. 800 сомдон. Это что за порода? Это львиная головка. Львиная головка дейт, сонун экен. А вот эти белые. Калифорнийские. Цена? Знак 150 и выше. 350ден жогору. Балар.